adehye bia ba be yi wo masute say han saa wo kada rider no a ye fa ni Evans Adenu na wonya mfie aduonu no wono na ye san abonefo sam no na omu busan say na wodi ne ba wotiri enti wo ye san ma area ho nyina wo mu de sumu esum kabi na ato wo manam saa abonefo sam ne adwembone ye ba wotiri say transformer ni po no kopia efa to fom ne nsam ana wo kana na etoto papa so yedim say na dwene mu na ka no say den yo eti ECG for the asem ne koma police for nso e de court to sabra brant ye ko no ye de bail man say transformer no wode ne nsa kwakwa ka empanifo se ebrepam no wo mo besa to nsa frɛ ne biem na asam no wo matoa so na wo mo de study to Ghana fo nyina anim say to da bia na wo mpotamu bi na kane ye bia dum na nye se bia ECG for na adum no nipa bone fo akabusa hodo wo mu tutuo wo mo post ne transformers ahodo wo mu judi digu fam no na de sa wo haw ene abenedie ne bantie nyina ye mo ye ni na wo sa abo wo na transformers ene mfidi ahodo no ye betimi abo ho ban na eno no abonefo sam eno nti ya chewa wo bedam na eno na ye free ho na yakwa futuo ya aba ede ama Ghana nyina oba se wo mokoto koko ya o de ya hwe edu anapa se no mokoto koko a koko hyehyehye ni asade agu rubber sa plain rubber ibi bonse toxic no wo rubber no mu no na koko hyehyehye no hotness na wo mu no na sa yi toxic ni nyina sa begu koko no na wadi ade nko a na aduane hyehyehye ni ade agu rubber o de ya mo hwe banku wo mo ka banku na so mo tete a bonse hyehyehye no mo de agu rubber mu chim ni se ya asa wo bonsa mampo no sa ha dwene pa eno na Environmental and Safety Engineering Department, Iowa University of Mines and Technology, UMAT. Penny wada ano department nano, Professor Eric Stem. One na ka say was say, "Sade yam boss wi, ene ahodo bebre enye kura o de hwe tea, wo bitimi ye tea. Na wo de agu bottle water, bottle ni bi, no de agum hyehyehye, say kita no ene ada yam de ehye anampe. Enye nsuo na womu ne mom hyehyehye no a ene wo che say sade no a ya no ye nim nsunsuanso a woso na ye pese ye hunu nsunsuanso na ya nhwe ade bi ubehunu say udi ade hyehyehye ne gumu a na ye mremre kakra ansampo na asaba adwope na abaye den mremre na ye nyina che say ade bia eye toxic na wo mde ye rubber no eno na etwe ade ababegu aduane no a wudie ubabedie no mu ye hwe yi when ya futuo ne kokobo na bra wo ka ne nsem no wo kire mu say if you look at the rubber bags, the plastic bags that we've been using for hot liquid, ideally they are not supposed to be used to store hot liquid. They can be used to store solid and then cold liquid. But if you use that to store a hot liquid, what happens is that the heat is going to dissolve some of the chemicals in the plastic. And these chemicals that are dissolved are now going to be in solution and therefore is going to be in the hot liquid, either cocoa, either tea, whatever hot liquid that you have inside. Invariably, if you consume that liquid, it means that you are consuming the chemicals that has been released into the hot liquid into your body. Into your body. Eno waka no. Enti ni America na nim ho no nyina no. Ena Professor Eric Stem. Wa cheche nsem no mu kama. E de akire no. Abusua, eno ya apomde ho nsem. Mumie hwe yi wo ho. Na yetu so ko yanim na adehye mo impatasia beposo. Wo mo akasa na wo mo nsem wo de atodwa ne se wanka sa wuti ho ayi bone na ebeyi wo na yefuru ye wo ya no wanka na wan fekire wo se am ye hu ne de plaza betare so a ene wo awonam ho na wo bre wo mo de sede eto ade hye ene aban ne mpanifo nyina anim sa wo mo kwan ne de enyenyenyenyenyenye kura na impasatia beposo ho nyina no ekwan no asai ama kobedie ayemden e de amomo na ekwan no esai ya che eto mo de sede eto so for hye kwan ne kwantemponso ene asantementem so for ne district chief executive officer ne Urban Rose forces wo mo ntedi ane eye impasatia beposo ho no wo mmra ho na wo mo hye wo mo kwan no wo nyem wo na driver for dodo no ano ama hyentiade no kra sa gina mo abo ne bo no wo so dodo a etete wo mo na sei ene wo mo de wo master sede eto ba wo bedu anim Uye maintenance said ya krana. Ura discarding na ya maintenance. Tiasre se o man pelifano no mo kwano so fo no mo ble. Ya ble o kan pa kwani nya yesuzo. Ye maintenance be. Nti ama onyem krana o ko antenanta kra e bre se be ya obenya ka kra ya asem. Unya ka no kra so na o kwa me kaya wo ka me bre ya na juda shu me bre pa ansa na me continue. Yesre you flip se tetu abompe
ye ko ende abompi but the ti ya ne se kwansini aka badabo kwansini kwantimfo a andu because ye kan wa sama but o ye se scam fees so ye twa ya scam fees antini aba enti de besre aba ne se kakra na aka no enye de nye ekwan de ya ibi asa yes hwehwehwe ya antini amba te se aba ne se ohun bobo na kakra aka no if go to fakota nkwan musukra ondo me pepe asomai test be da so ena makwa ni ntino kase kakra so amuje kra no ebro sa empasetia be poswade hye na ekasa yi o mo se abayaja enka wodi bibi kra beji kwano na grezi ne kakra kra ma wo mo a na nka atimi abo na wedi ano owuram oba ba ko se awo kan no na nyansam ketewa wonya ka obi ampese obeba office kwan no nye eto mu de to yense ntro ni ba wo bedu anim se o ma de sede no eti asantema ntem so afo wontie wo musu ene osofo hye kwan ne kwantempo so a wotie so mpaka se ebo wonu so ntie na wontu wana mo na atimi aboa ama akobedie ayemre na asan so ayede ede ma de hia wo mo empasetia beposo wo Ashanti region Yankosua na yenyina asantema ntem ho na ye de ne kiremu ewo ahafano south mansiri no emu na eho na Ebenezer Owusu ansa oto yankra ede efri na we ya baabi a onabu Abubakar Sadiq odi DC yi no na no mu ni presiding member wo mo akoso members ya ho no bra be se aduanan mienu nanso wo mo kwa emfoi no ada ena nyame adom wo mo kwoto aba no mankranso no wo mo kwa ye no na mankranso assembly member ya wo no ye fre no Paul Amigbo conscious na wojina mu dendenden sanso na kunzu assembly member James Apia no wonu nso jina mu na wonu ade wo moto ye no Paul Amigbo conscious wonya ukika ko ho mu ngichemu na 75.33% ena kunzu electoral area assembly member James Apia no wonya enkron amana mako nan enkron 9 na wo mu wie na abato komisa e kire se we die baabi aduni die Paul Amigbo conscious wonu ana adi nkunim no Paul ene yama ne boni Ebenezer Owusu ansa bonkomo former Abubakar Sadiq for the new or the Buami and the dream to me Abasu life na second so made the assembly members say enyom and Buami trouble mamia and Nadianka let me abe beside the member because if I'm in Nigeria saying manya do there is no way presiding member and I'm the Malbibia or this presiding member do the Ankasa yes obewo both administrators and assembly members in them we new presiding member one to abayi no ewo afano empatam ho onimnyamfo Paul Amigbo conscious na wo wie yakra no na onimnyamfo Abubakar Sadiq ya banka chepani ewo ho no wono so kire om se wo nyina nka mom na mpuntu papa no mo hwe anim no ebimra enye obi personal interest and selfish interest in tia we onimnyamfo Abubakar Sadiq oni Ebenezer Owusu ansa na ebo nkomoyi meka wo se ekoba simpri mu be maba no pa no nsia kase ebo na wutie free Sompa 106.5 FM Accra na KGC company limited se menka nche wo se adansie ho niema ye de hyase ko wie de na kache na wontifo ani kire ho se wo pe na do wo pe plywood sahodo anasa building wires no enu na enie cement ene iron rods ne roofing sheets nso e wo ho na Ghana ha mantam dunsia ne nyina wapeti wo mu a wo bo adwuma pantanjo abense passe tano so enti bo ho atimatim fomasa asaman kase wenchi to aseka so a ebija nkwanta achimoda enyina hini baabia wo ho enti adansie ho niema de hyase ko wie no eye ko ba simpri mu be maba na kache ene wo enti wo jeja ho ayeda ibra enkran ne kumase eho nyina wo di ahim edi ade ncheche bra beji free consultation yen tufo obi a wompa futuo bia na wota bre wutie futuo a wonya mistake kura enti bra ne nche okwan efa so esidan emu futuo ne yakwankyere na etimi aboa na ade wana mo asisie na mesinfo ne wo mo maka ne carpenter fo wo mo amu anka nche wo se wo ba na wo de
design be cho mo say dan design ni omutimi ka cho say wo foundation wo hia bia cement be 100 and cement be 1000 o me kyerɛw design na nkasa to say bibia ye kama etu ye first generation na na mo ansi dan afa na wo si dan de ye ko ba simply bo be maba wo to nsafro say bre ni mo aye de na de ba kokora nso no say wato ne ma na wie no ne ye de akwa ma o free eti eko ba simply mu na KJC company limited Ghana for mo wa mo no ne say mo bana mo besi mo dan a fa ho ba dondon na dondon sao na watimi awie ntem eti fa no 020 435540 020 435540 na wotem anopa isre kakra ma meje ma hesa wo se no wafa me ba wosi manim de ne se fa Obrempong-Nana odema nkoma chia me ne se kama na enyo ono kwa meso mesi efe pa na de nti abasa ne se ye de Leicester Ghana Limited ya toothpaste ne ne brush no ene ye de twitwi ye se won se wonti misiri wa kokodrom wo sra wo se waka wonim se wo bie wanumu a de beba ne nye ena wo sena nso enye fe enti ya toothpaste ne ne brush ne ye kamfo de ama wo ye wo Yans whitening wo ho ebema wo sena ye fita ye wo gel no wo ho ntokro ne heba no eno so ba ye ho adwuma total care ne de wo techrema so no dodom na ewura ba bia na aye ne fine enti Leicester Ghana Limited so ukoja so product bi a ya kyerɛ ho yaza no unye hu sɛ eyi YAZZ dia na eno ano no eti wo toothpaste na wo de chichi wo se no ya kyerɛ ho yaza na anasa ya no mu de ni bi enti Leicester Ghana Limited Yans toothpaste ene ne brush no ena edemu sa eti sɔre ye waka anopai wo bɛka sa wo yere ho chichi wo se wo bɛka sa wo kunu ho chichi wo se enkwada na sa wo de numu a ehwam ɛka sa wo mu kro se sia na wo ma sɔre oh get up and go to school na wo ma ne mu so na emom no sente ne nya kasakras one day enti Leicester Ghana Limited Yans toothpaste and the brush in the it is a wokumasi no afre 0501619588 0501619588 kumasi and in crying so 0501390338 0501390338 now to be na waton endpoint homeopathy clinic Dr. Dubois so church wo say what the free no about him Sompa akra de utia and him ye free bebre e wa ha ye chani say ya ni ye chani say ya ni ye chani say ya na endpoint nso se men kan che wo say wo ye free scan no asan ye free scan ama ne mema etu wo your bra be hye wa wodiem ne wo so wa wodie no bibia da ba bie da men chen se wo ware ansa anase wani abra wo pa wo e na wo ye bema menya 40 ansa na wo be hye wo prostate ne be hwe ebia na bibi fifi na wo prostate no na no nso ya ye ne kama endpoint homeopathy clinic more than 17 years and wo di homeopathy ba ye adwuma wo Ghana ha o man foto do na nso agye atomu se wo kumase a eye kro no mabo hia and cry hands suspenders akwana so baby a finish share board no tuam Dr. Dubois say awomu hawa na bra yemfa homeopathy so emro say eye prostate so a brane yemfa homeopathy so emwo premature ejaculation no ebe ye mature ejaculation be ma wona oyire kokwa mu a na enema nkoyie ye nyina ye kokuma se udu nsama mu a wosi wasi eno basa betes bi na ono no bra na yemfa homeopathy so yemfa mo osronko nerve diseases kidney issues and liver issues no so ye ho adwuma physiotherapy and massage nie endpoint homeopathy clinic Dr. Dubois tense frere no no abefa eye 0244 867068 0244 867068 na with them Tontina 74 mixture a T74 Tontina 74 mixture a T74 infection ekot na ba a T74 edro na juna wo jonso 10 times ansa na diache a T74 wo yo bia ulcer edu yo furu mu akone ba a T74 we ye Tontina 74 mixture no a ye fe ne T74 no na omanfo nyina momra wo yo bia yare ha wo ne immune system na ayemre wonyame wo mu wajapade na wo bo ho ban immune system na nyame dia ma wo ni padua mu no a ye fa ni soldier man e wo ni padua mu no bo modi ansa wo be hye na furu mu ma wo be kenya no wo be resuscitate no wo be revive no na eye immune booster papa no a ye fa ni 74 mission no eno ene ye di adwuma wonya ka T74 na edem titidudo no ne aye ne ti se nsuo ene ye di DHC afra na FDA agye atomu etebra wutie sompaka sebo ye wo de no na wa hye no so se fa center table no so sensor table no so no center ho no a fa duro ba ko pesi ho ye fa ne 74 measure sa wo pedudu to kan shi drug lane ene komase eye ashton kolina heba obetimi so afre 024 6073498 eye 024 6073498 na with them T74 immune booster papa ene yenso ye so meka wo se sompaka sebo ai mu sham ne mu de
eni a eden so na eka ena wutie e wo Sompa 106.5 FM Accra ye hu meso ye ba ye beto so TV Emma Aketiapa. No kwasem Emma Aketiapa. Ya den samne kwa akwie ewo amanone. Na wa amanone nsem no ye kwa akogina mu ewo Turkey. Na ye gina Eastern Southern Turkey ho no a eho de ye gina. Na abante wono de wo student a wako school anokra high school ni bia. Ana wakwa awie a wafiri wasankaja wono mo ko dontodiase DA primary. Wo mu wie ya wo ko asumasi oni obenten senior high school. Na wafiri senior high school no makodu fi a we ana wa fa tuo so nya tuo no kura wa hiu ni e fa no shotgun ni bi garden gun no enu bi enu wo de akosukuu mu ho na wo ko ya sede enu wo ko gio sede enu wo ko pew wo ko tututuo no masa rough ama me no ka se ni be makomaku du nsia de etu akeka ka aboba ni bi akeka indiscriminately ena aka mo mu nyina prepra me no ka se prosifo ensa so abrante mu a wo mu gusu a wo ye no mu enhwehwemu na won kire se abrante asem no kasa ni si wo Ahmed Ukoyunku Vocational and Technical Anatolia High School and Fafrem Honwa na ewo Silverek district no mu ewo South Turkey and as a South Eastern Turkey and asem ya kwakosi a eya wura ho sempa prosifo kire se wo ma chi abrante a wo mo ye no mu hwehwemu yi wo mu gusu a ehwe se asem bia ensan si akiri na foforo kra san si akiri a ne ewo akiri bia no wo mbehwe no masia no kasebo no si contentin bia kopie kotia na ensema ye de sommo no pay de makotene bi ene se ye kopie suhum krabwa court district court na ye duro na brante bia wonya mfie aduoni oyo kada ride fani Evans Adanu na ogina dakam ye busa se de ne hawo na ye de to court na nim se ECG for transformer ni po bi no wakopia e de atofom ye nim ne ba ye eti court na amane bail wo de 50,000 Ghana cedis and now to the two so Wisdom tete prosifo hwe baby a wo bia afa ho koma prosifo san say Theophilus Ashitama ya o ka say wo boa na mana ton ne lantra salon car no besi na ye hunu ya kwa se moja nso kra wa bantie ne fie a prosifo hwe eno na nam so ema Professor Eric Stem etu ye for say niam hyehyere ye digu rubber mu no ye nyai addition mo in percent ya be poso wo mo nso akasa wo masem nso wo mo so ye Ghana fo eti wo mo besese wo mo kwan na tete se kontebe no sampanifo ni mo de fa Sompa Accra so ye mfanto Flagstaff House ni Jubilee House ya kan bobu se wo mo nso re waka na wo mo mra emeye wo mo moa afo no Southwest fo wo mo akonya presiding member foforo ama na mso kra ma ona onyanfo Abubakar Sadiq ka kire se wo mo momode a na wo mo nya empuntuo no na enkoyie eno na efiri ho etwa abosompo kwa amanone Turkey abrante a ono akọ senior high school sa na ebefre no wawie okoya 24 years wo de etuo e de akọ akọ suku mu ho e buru nkoda nipa du nsia wo nyina eprepra prosifo eyemu enhwemu wei so e na ye gina na no pa no nsia ka se a ekoba sempre mu be ma wo so asene ye de bre wo Sompa FM ne Sompa TV live loud and clear no ye de nyina esie memedin Obrempong-Nana Kwaku Ampomah odema kuma chia me na die nyame ahyira no Akosua ago Aboagye wobetimi so afrem Akosua nhia na kase bo efi Sompa 106.5 FM Accra no efa ye headquarters e wokomase e Sompa 93.1 FM so Samsung Sompa TV ayiko 100.9 e wokomase Adam Fopa radio e wo Paris France takura de Sompa takwa Sompa techima Sompa sunyane Sompa Nkranza Sompa e ho nyina e ho Mankasim Kingdom 106.1 FM decoder so baby radio wono e Sompa FM ye Facebook page no wo like it no wa share na woni yakona na ye ba live na dem Sompa 106.5 FM Accra and Sompa FM live and see YouTube and your website and www.sompaonline.com and a TikTok on so Sompa 106.5 FM Accra wokwa ye dey short videos and headlines no ye dey akwakogu a TikTok on so obetimi anya ye Sompa 106.5 FM Accra Kanashi Urban Radio wo so FI and Doma FM Doma Hinkro 100.7 FM so wo so esomu edemaye ekobe simpri
mu bemaba Nana Kwaku Jesse Company Limited and upon Nsia Kasiebo and now Uti ya watonga densi huniama Leicester Ghana Limited Yas toothpaste and then a brusher Yenni Huagro Endpoint Homeopathy Clinic Dr. Dubois was an open friend was 0244 867068 and not with them and a Thontina 74 Mr. T74 a immune booster papa pano and a moti and Kayadamunina say Emma Mumo Eniti. Munde dinam se mena foreign call. Hello Papa, what about to be a new? Say me free London, Echo US. Eh na no crowd who crowd from me bo mamania. Na Papa mo what to say? Awurade aduma haboko. Nana Kwaku Jesse, Echo Basim Penemo, dear what Tom Densi Hunyama no so. What shall de? Oh, what show? Akoba, Messi or Bodjuma cross the canenwa. Now what do US want so man for Bondi sana? Eh Papa, US Hakura dear. Nana Kwaku Jesse Company Limited at Jibebia. One Holland, Germany, France, Italy, London, Canada. Eba Densi Hunyama dear. Obia sin Nana Kwaku Jesse Company Limited. Na matese will be a depo kesiebi ewa Akosua. E wana will be a kutu Densi Hunyama. Na no Papa. Oh, no crapa. A police station in Chanhua. Hey, a kuaba sempre monono. Onye mereda. She, where Kurano, me and somewhere and will be in Fufro Yao. Baku a Buakwasa Passi Kumasi, and Bakuso Pokrasa and Kranha. Obia say, Nana Kwaku Jesse a Bemaba, our dancing, or on cement, iron rods, banding wires, and Nadua plywood, and just said about dance. To say BBI, they share a dance yes, the Kobi. The pony in answer, a to football, would go more, what could you free? Akra we Akosua depo any pokrasi de anokra to nkyanya wasa wobu akoteman Tantra Hill Iron City amanfrom wasa bie depo kese so e wo Koshiman Kumasi sepase depo no kra da nkyanya ebi so magazine road head office no wa bie depo kese so e wo da de ntam edweso Akra road femeso opposite Alhaji Salia ampaba meboshen Tanoso Breman and Amanfrum. Numbers of man for the fray 0244 313 752 and 0244 41 93 93. Nana Kwaku Jesse Company Limited. Hey, a Kuabas in Primo. Ghana Bismaima, Munia Bakusia Aboagye New. Sompa 106.5 FM Accra. Ye did you media be a buy the boy Yankasia Brabo. I offend Sompa Rhapsody. A Sompa Rhapsody. A basso efi ejuada ekosi efiada anapa no mochi kosi anapa no ndu pepepe 8 a.m. to 10 a.m. Enti share radio counselors Reverend Professor Joseph Osafwadu your clinical psychologist now your theologian awa ben wo abrabo mu nimdie ene Akosua Aboagye e wo radio so ejuada ekosi efiada 8 a.m. to 10 a.m. na wobenya abrabo mu nyansa yebema wo de wanamo asisiye se bibi mpo ena ekoso wo abrabo mu a wonnim ne esese wo ya eyatie na yentufo e wo Sompa Rhapsody so na wo de wanamo in a world filled with pressure, emotional burdens, broken relationships, and silent struggle, Sompa Rhapsody emerges as a timely and transformative radio counseling program designed to bring healing, clarity, and hope to individuals and families. Ente ya mwanka samudio, yepesa abrabone ya mrema, yepesa wudi nimdie ebobra, yepesa isiwi. Ente shanonson, ejuada ekosi efiada, 8 a.m. to 10 a.m. anopebia. Netie Sompa Rhapsody, na wabrabo ebesisa. Sompa Rhapsody, yedie nidaso abro. Sompa Rhapsody. The Sompa Rhapsody. We radio counselors. Chen. So mo bebo. Hey medo. Edrano pa wutimi to boase. Echichiwusi o. Ado. Na so ni se medie. Me the Yas toothpaste and the brush and the twitwi mesima minya homka. Sentina ye bokoi na me die me all time favorite Yas herbal toothpaste and then a brush aboa me ama sesei menum nso a enwunu anasa de ehia me semfimfem me biem na wonhwa se me se aye fita sesrecha homa na et brightens Yas whitening toothpaste and then a brush and me di hwimese entina wo se afei na Yas total care gel toothpaste and then a brush ne die ebo wo se ho ban demu ne nyina ema wonum ye sham. Oh yes, Enukratrodo, Yas Herbal, Yas Whitening, and the Yas Total Care Gel Toothpaste, and then the brush, Abusian Chamfa. Sawo Pedudu 2 Ewon Kranha, for Leicester Ghana Limited, and was 050 161 9588.
Lester Ghana Limited ene de ya toothpaste mu ahodo ene ne brush abadwa so ababoye tontonte yanum nsane e fa adwen ne e fa adwen ampa say na nim say bre bi beba ama tonti na 74 opa ye ne simple T74 abeye aduru tonti na 74 ana T74 asa twe ya dwene esi na nanom dodo so say de na dodo bua ma na nanom enyare basabasa no saa na tonti na 74 ana T74 ebo nipadua no e ma immune support enti obi onum bie no abre bia ne ho den tonti na 74 yi nso ya ye no se nsuo krokro wa kama enti ba bia wonam bia obetimi de wade akọ samene wa ankefi na ekroyi eda no nko na wie ye wa bra mennom T74 samennom tonti na 74 menya hoden mennom ne da bia T74 yi eye hahama ene ye de aye na DHC ena aframa na ye kama saa no T74 ahoden ni apomuden ko a woko pharmacy ana baby to no bia ubenya tonti na 74 yi biato T74 yi enye ma oba wa fafuro ana obi a o manufo ana se obi a onya mfie dumienu eto phone 05016289931 and 024607349 FDA agi adwadi nkratwe yi atom Endpoint Homeopathy Clinic Ghana hadi obi enim sesa ye prostate na baby omutibe ye screening ema hu ni ye etu ase a na ye Endpoint Homeopathy Clinic anase eye kidney eye liver problem wo fa baby na adjujo na de fa ne premature ejaculation no a ba ma bi a wo ne wodofo akwakwahia ase wo di ne ho agro ase wo tonte ene ye bra Endpoint Homeopathy Clinic na ye moa wo ema ne mema mo pa wo eye Endpoint Homeopathy Clinic wo mo da mufua yare bia infections bi ne wo ho anase bia wo hwa wo fa baby na adjujo kidney problem prostate de eye Endpoint Homeopathy Clinic kuma se wo be hu Endpoint Homeopathy Clinic e wo kronoma boy hia ena akra hanso so de wo mo gina mu ankasa e wo spintes bebre friend share signboard no huduro na ubusasa wo pe Endpoint Homeopathy Clinic obia e be kire for Endpoint e wo 0244867068 and 0274234321 Endpoint Homeopathy Clinic wo mo demufua. Hi, you're from me Abna Ruthie. From Monday through to Friday, 1 p.m. to 3 p.m. sharp. Shame, I was Sompa 106.5 FM. Midday Sompa Delight. Bro, Sompa Delight, a social entertainment program. Ebemawu entertainment, information, and education. Onya, sawati de wahoni nadida. Afi, and dance no eba. Sompa Delight is a unique blend of entertainment and purposeful conversation. Frobi, no be Frobi, no be so Frobi. Nakashane say, Abna Ruthie, I was Sompa 106.5 FM. Now, ode Sompa Delight, bro. Sompa Delight, where entertainment meets impact. 106.5 21st Clinic a sciatica expert. Sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no. Se ho techema eno ene ye fa ne sciatica. Na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo siremu wo je ho ba bi a enye. Na no na 21st Clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo ma je ne wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa. Wo mu je international awards ahodo wo mu je local awards ahodo. Na anu nso na wo mu bie the only sciatica research and treatment center in Africa. Bibrim ha no ebi ni ba bi a 21st Clinic in Kwa. Woman dear bibidro and the best ya no masa de machine account. Eya sabia yare bia wutimi de kone mama de ba ko a wo magidi wo mu pa no. Eya sciatica and a stroke nso de kwa. Diabetes ne hypertension ne ade ne ade. Ghana ha ba bia wo mu ho. Enkran ha. Se ye wo Tantra Hill roundabout. Se wo free enkran eba. Ye wo wonsa ni faso. Ufra masaman so na eba nso a wonsa bonkum so. Eho na wo behu ye. Fre 0540311311 0540311311 There's a 21st Clinic. Still, woman is sciatica expert. In the stillness of the morning, before the noise of the day begins, there is a sound rising, a sound of prayer, a sound of power, and a sound of victory. Yamawakwaba was Sompa First Service. I was Sompa TV, Sompa Radio. Your early morning altar of encounter. Join Bishop Albesaki Kwampo. Onyankopon di fa wastrano eweye brim. And I'm Nensaso ama Onyankopon reyawan wadepi. Through this prophetic platform, destinies are aligned, burdens are lifted, and lives are transformed. We need to teach us some perfect service. Our home a new TV program keke. A bra or so near Sasisia. A bro Nyankopon kasa chenemba. Set your alarm, tell a friend, gather your family.
and let the Spirit of God reposition your life. Sompa First Service entwa wo ho hoda dwada kusi efiada anopa no num kusi anopa no nsie fa woda no nyina share radens na erade beye. Sompa FM and TV and marketing apa. Sompa dia sasiso MNG. Ajuma yesimini aketi enti usumo sumyo aguna bema wanya aketi apa. Ewa sasiso Ewiasim mubasum na wansum ye dia fanyina masa wansum bisa usum ye makete apo eni je di sompa die e makete apa sompa die sasiso emeni je Sompa FM Sompa TV makete apo sompa die emeni je